Ruhonge rwa ukui wa nduthi rukoretwo rukinyitirira wonjoria wa bururi na njira nene, na family nyingi cikoragwo cikihoka kigina kiria kiumaga wonjoria-ini ucio, indi ruhonge ruru rukoragwo rukigomerwo ni moritu matiganite. Arugamiriria ruhonge rwa ugitiri na rwa ukui wa nduthi kaunti-ini ya Kajiado ni magite na giikaro gia kwariririo nyitaniri wao hari kugacirithio ruhonge rwa ukui wa nduthi. Riri kuri na ripoti nyingi cia uhaguku wa ugitiri ari hamwe na kuongerereka kwa njama cia uici wa nduthi. Usalama wa pikipiki na wananchi udumishwe kabisa, kwa sababu tumekuwa na visa vingi. Wakati mwingi sana pikipiki zinapotea na zinaenda kabisa. Wakati mwingine watu wanajeruhiwa na hata wengine wamepoteza familia, wamepoteza watu wa familia zao. Kugerera kuri atongoria ao, atwarithia a nduthi moritie thirikari irumbuye mendekithia mao iguru ria mendekithia ma mawatho ma kurugamirira ruhonge ruu, makiuga mamwe ma mendekithia ni makumahinyiriria. Na tubia tumesikizana kama watu wa bodaboda kwamba tusaidiane na serikali on matter security, kwa maana security inaanza na mimi na wale wengine wote, so tuweze kufanya pamoja na team. Association yetu wa members wote riders wa Kajiado tuko over 25,000. Hao ndio tunataka kuregister wote na tuko na list zao hapa leo. Tunataka kutengeneza list association moja iko very strong. Maugite ni mehariirie kuriha igoti niguo ruhonge ruu ruhote kwirugamirira, makiuria guthondekwo mutaratara wa kuruta marihi na thimu. Wamesema ya kwamba kweli tunalipa na sisi si wajinga. Tunajua kwamba wakati mwingine tukilipa fedha zinaenda kwa mifuko ya watu, lakini sisi kama county government tunasema ya kwamba we want the revenue department to go cashless. Wandikithia mweru wa atwarithia a nduthi uratarunyo kurugurio ica ikuhi guothe bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Njoki wa Kibesha.